Hello Kabsat, kamusta ka manen? God loves you and Jesus cares for you. Mayat nga tatanga tiyempo kat pagsarmingan taman Kabsat, pagreflectan taman Kabsat jay 7 last words ni Jesus Christ. Jay pitong maudi nga sa una Kabsat, hindi na ilan sa isuna ijay cross. Tada ito'y nga 7 last words kat importante Kabsat. Nya, daytoy kat demonstrasyon iti panagayat na, demonstrasyon iti parabor na, kaasin na, kada tayo nga pinarswa na kakabsat. Kat rugyanta kabsat niya, iti daytoy nga tiyempo iti semana, kat malaglagip tayo, di ko na tayong panakailansan ni Yeso Kristo. Kat mayat-mat kabsat nga isuti mang papigsakan niya tayo, mang encourage kanya tayo awan sa bali no ni Jesus Christ kabsat. Kat mabalin nga amumon di istorya kabsat niya nga di pa nag-suffer ni Jesus Christ. Idi natiliw isuna around kuna tayo nga midnight nya tinggan ti rabii di matiliw isuna natay isuna iti banda iti alas 3 kuna tayo manlangan iti malem. So adda iti 12 hours to 14 hours. Diyan nakatiliwan na, diyan nakaibabainan na, nya pinagsasauan da isuna, binugbog da isuna, sinapsaplit da isuna, hanlang nga saplit nga kasla nga kadawyan kanya tayo, di masaplit tayo, di ubing tayo, no di kat saplit nga talagang dara kat nagsayasay, na iraman pati ti kudil na pa ikabsat nya kata na koronaan pa isuna iti nasitan kabsat iti ulo na kuna tayo nga na binabainan pinababainan dagiti tattao at that time kabsat. So agasam nga iday nga suffering anya 12 hours to 14 hours nga agony, pain and torture, but Jesus endured all that for you my friend and for me. Litak manen dayta jay demonstrasyon ti panagayat na kabsat kada tayo nga pinaraswan na. Amen. So we believe as Christians, we believe nga datayo kat naisalakan nga gapu iti narambid na jay cross ti Kalbaryo. Amen. Diyo mo na nga imbaga na kabsat no ada ti Biblia makipaglukat ka kanya kabsat ijay libro iti Luke 23. Luke 23 makita mi jay at the same time John 19. Kakabsat, iti famous 7 last words ni Jesus Christ. Umuna kat kunana dyan Luke 23:34, Father, forgive them for they do not know what they do. So kitaan tayo kabsat dyan umuna ngayon baga napakawanam ida ama tadida amu ti ar-aramiden da. Kasam ngay deta niya, maparparigat ka iti manunga oras at katawaan da ka. Ngam ti imbaga na pailaan nga umuna pakawanam ida tadida ammo ti aramidan da. Grabe day nga panagayat kabsat ni Yesu Kristo. Haan pa nga din maudawat dagi jay nang ibabain ken kuana nang bugbog ken kuana nang ilansakin kuana ti pamakawan iti Dios ngem indawatanen ni Yesu Kristo ti pamakawan isuda kakabsat. Kat mamati akabsat ni reflect tayo ti biyag tayo agasom nga dayta nga pamakawan nga inted ni Jesus Christ kada tayo. Nga inted met lang ti Ama kabsat kada tayo. Nga anyaman ti kinadakkel ti basol mo. Nilalais mo man ni Yesu Kristo ti Dios inbagaman nga awan ti Dios uno, awan pakialam mo ti Dios. Ngam kabsat pinakawan na kaniya po Dios. Ti saludsod ay tanggapom nga ta. Amen. Panunuto mo jerigat na kabsat. Nya jerigat na pay lang de gasam de tang dakat ti na i-cross kat isupay lang ti impagada nya imbis ko mga kaasyanda nga mahaan takonada pay lang kat napudno ka nga Dios nya sakbay nang ibagada ti napudno ka nga Dios bumaba ka man dita ta isalakan mo dita bagim ngam pulos haan nga simungbat ni Jesus iti madi no dikat ayatin sumbat na kabsat pakawana mida tadida ammo teraramidan da. Amen. Mamatiak mat kabsat kang ka. Masagid na kakumati Espiritu Santo at tangal daw kabsat. Nga tanggapom ti pamakawan ni Yesu Kristo anyaman ti nagbasulang kabsat. No dati ka nga Kristiyano, aglamnamin ka, tanggapom
iti forgiveness niya Apo Diyos ken ka kabsat. Ay ayaten na kalaunay. Katnuhan kamot nga namati kabsat. Nya, this is your chance to accept His forgiveness. Amen. And to really also humble yourself and ask forgiveness to the Lord. Amen. Tagrabe niya tikinamayat na dito'y kakabsat. Dito'y katpirmi. Diyan natin yung because He is a holy God. He is a loving God. He is a forgiving God. He is a merciful God. And He wants you to be in His presence. Amen. Okay, what an amazing grace of Christ He shows for us. Hallelujah. Number 2 ngayon baga nakabsat. Mabasa tayo dyan Luke 23:43. Kunana, I say to you, today you will be with me in paradise. Wow. Dahito yung baga na dyan ti kababay na nga kriminal kabsat niya. Kababay na nga kriminal tinang ibagaan na dahito yung itatamat lang niya adda ka ijay paraiso. Hagasam nga dahito yung ibagaan na iti may isa nga kriminal. May isa nga kriminal nga ijay na lang nga namit. Tapos at the same time sakbay dahito yung ibaga na kabsat, sakbay nga nagbabawi dahito, mabalin yung mga basahan dahito, sakbay nga nagbabawi dahito yung kriminal, talagang inumsi na pa ni Apo Diyos. Mabasam dyan do mga gospel, nga inumsi na pa ni Apo Diyos. Idikwan nanggag na dahito first, ngayon baga na, nga Father forgive them, for they do not know what they're doing. Idinanggag na dahito kita am kabsat, nagbabawi iso nakakabsat. Anya timbagan na, ni-rebuke na dyan may nga kadwana. Ni-rebuke na dyan may nga kadwana nga, apay, di kagbutang iti Diyos. Data, kriminal ta. Rumbang lang. Iti napasamak ken nyata. Ngam is dahito'y kat awan iti bason na. Katimbagan na, no adakan to dyan pagaryam. Tandaan, no adakan to dyan pagaryam. Lagi pa naktungan. Amen. Grabe ka kabsat. Kat kinuna ni Apo Diyos itatamat lang at siyempo haan nga no bigat, haan nga no kaano no di ka tatamat lang. Idi nagbabawi da ito'y nga kriminal kabsat. No amo tayo lagi pun tayo anya ayan ti ngato ni Yesu Kristo, di ba kunana? King of the Jews. Jesus Nazareth, King of the Jews. So dahito ti maysa nga nakita kat binigbig na nga ari ni Yesu Kristo. Iti biyag na nagpakawan kat nagbutang kit iti Diyos. Kat dahito'y kumamot iti aramidem kabsat. Iso nga kada kami kakabsat nga papastor kat mapan kami kararagan dagiti masakit. Apan kami dagiti agnganganib iti patay. I-share mi latat ebanghelyo ni Apo Diyos. Kasi we do believe nga even iti ayan ti manunalaangan nga minutos oras iti panagbibiyag kabsat. Kat adda nga umay ti panakaisalakan, kaslamat lang iti daytoy nga nailan sa iti cross. Manula nga oras kakabsat, ore ko namon minutes 1 oras idi inbaga na daytoy kini Jesus Christ. Kat agyaman tayo ta inamiris na paylaang. Kat dayta kabsat iti kasano nga kaparabor ni Apo Dios. Iti Tagalog kagandahang loob ng Panginoon sa atin, kaibigan. Agasam nga dayta nga nganganikan iti patay. Grabe tinaramid mo iti panagbibiyag mo kabsat. Grabe tinaramid na talaga nga tulisan. Kung nakatrumbang lang nga matay so nakinjedusa na rumbang lang kadakwada. Ngam. Iti nagbabawi kabsat in may ti panakaisalakan. And I do believe that you would also do that, my friend. Tanggapam ni Yesu Kristo ipakumbabam ti biyag mo ken kuana. Amen. Kat yes as we go alone kakabsat kat kunana ditoy iti number 3 nga inbaga nakakabsat iti John 19:26-27 kunana ijay kat woman behold your son kunana genti kini Juan kunana ditoy behold your mother. Amen. So napakaganda dito na si Jesus Christ iniisip niya pa rin na first iniisip niya magpatawad nung nasa krus siya. Ikadua kakabsat panpanunutan na palang nga mangisalakan idi-adda isuna na nakalansa. Ikatalo kakabsat panpanunutan na palang pamilya na kabsat. Inbilin na pailaang iti earthly nga mother na kabsat ni Mary kini John.
So dahito ti pakakitaan tayo niya nga dual nature ni Jesus Christ. Haan lang nga tao isuna, haan lang nga Diyos. No di kat Diyos nga nagbalin nga tao. Amen? So kadagad yung mga ibagbaga nga tao lang ni Kristo, medyo kitaan nyo. Diyan sursuro tayo. Anya ta, Diyos mat lang isuna kabsat. He is the Son of a living God. He is Jesus Christ, the Messiah. God is with us. Mabalin nga kitaan nyo dyan, Isaiah 9:6, ada ijay kakabsat. Nya, itinagan ni Hesus Kristo, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace, wonderful. Amen. Okay, so kitaan tayo kakabsat ko na dito, kasum nga dito, woman, behold your son. And son, ko na behold your mother. Nya, so nga panunutin na dyan, duties na. Itinanang na katagpaisumat nga inala ni Juan, ni Mary, ni mother ni Jesus Christ at that time. So, kabsat, I do believe if you're a Christian, I know that you are praying for your family to be saved also. Anya, no si kakat na mamati ako nga ikarkararagan mat isuda, nga malawagan damat, nga sagidan mat ni Apo Diyos isuda, ta mabiyag mat iti na spirituan, nga pagkatao da kabsat. Amen? Okay. Tapos kung na pa dito kakabsat, if we can do good things for our family and our brothers and our sisters in Christ, let's do it. Kakabsat. Ada to dyan baga ni Apo Diyos nga loving God, loving each other. No adda ti maaramid mo iti pada mga tao, aramidem mon. Hanmon nga ipabikat kabsat. Karkaron no kaya met nga aramidan. Yeah. Yaramid mo kitin, tulungam kitin ti pada mga Kristiyano, pada mga namati. Ano kiti nga uyaw-uyawan niya. Ano kiti nga question-questionaran ni kabsat mo minsan. No dikat niya. Nga gusto mo dyan ko na tayo nga test the spirit. Amen. So, thank you kabsat niya. Lagi pa ti pamilyam man. Ano mat nga baybayan iti pamilyam. Number 4 ngayon baga ni Jesus Christ. Wow, dahito yan niya. Masarakan ijay Matthew 27:46. Mabalimot nga masarakan ijay Mark 15:34. Kung na dito my God, why have you forsaken me? Nya. Kasam nga dito kakabsat. Nya. Ada ti Hebrew na dito ko na lang ibaga, my God, why have you forsaken me? Nya. Kat dito ikabsat jay ko na nakat amin nya no kita jay imbagbaga ni Jesus Christ kat Ama. Dito na lang nga inadresan iti Diyos nga Diyos. Ama, ito sa rinam amin. Nya. Kat dito kita tayo kakabsat. Anya ba tikayat na nga sa uwan dito kakabsat. Anya. Tanong makita tayo dyan Psalms 22:1-16. Exact words. My God, why have you forsaken me? Anya. 16 ko na pierce my hand and feet. I can count all my bones. They look and they stared at me. Anya. They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. So makita tayo dito kakabsat, Jesus is fulfilling the prophecy nga naiprophesy ijay kakabsat Old Testament nya nga inya tiket na nga sa uwan dahito kakabsat dahito di ko na tayo nga inabsorb ni Jesus Christ amin nga basol iti tao, inabsorb na amin nga basol kakabsat nya ket dahitoy di ko na amuyo ni Apo Diyos iti Diyos Ama kakabsat, He is holy. Kathaan nga mabalin nga makipagkondon isuna iti basol. Ano mabalin nga makipagkondon isuna iti basol? Iso nga talaga nga nya tinalikodan iti Ama. Ta inabsorb na amin nga basol. Agasam nga dahitoy kabsat. Iti Diyos inabsorb na iti basol kakabsat. Kat dito'y tayo nga napasanto. Tako na dito'y kakabsat mabasa yung dyan Isaiah 53:5 makita yung dyan, He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripe we are healed. Hallelujah. Yung verse 6 ko na the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Inala na amin nga basol tayo kakabsat. For He forsake Jesus as a man because He took our sin. Yeah. Remember, God cannot die but man can die as a man. Yeah. At kung na dyan 2 Corinthians, kung na dito niya, for He, God the Father, yeah,
made Him, ni Jesus Christ, inaramin ng who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So kakabsat, nagmayat da ito'y nga inbaga iti apo kakabsat nya nga tapnot tatayo kat mapalintag inaramid ni Ama ni Jesucristo nga basol tadatayo kat mapalintag tayo iti sangwanan ti Ama no mamati ka. That's a question kabsat. If you believe that your righteousness belongs to God, haan nga self-righteousness, that the self-righteousness you can earn it, but Jesus' righteousness you receive it as a gift from the Lord our God. Amen. And kung natin dito kakabsat niya, kung natin yung word, this is the absolute demonstration of love to mankind as stated in John 3:16 kakabsat. Kaya kakabsat, number 5 nga sao ni Jesus Christ. John 19:28. Yan, John 19:28, kung natin kakabsat, I am thirsty. Wow. Siyempre si kaman sino ngay mutihan nga mabisahan nga mawaw kabsat ko natin. Si kaman ti ma-dehydrate kabsat. Si kaman ti maibilag ti araw, si kaman iti nasitsitan nya naglinged, si kaman iti pati daram renewal kabsat. Talaga nga you will thirst. This shows that dito di pagkatay guro nga di pagkatao nga side ni Jesus Christ. Nga talaga nga iti kinataon na talaga nga nauwaw iso na kabsat tapermimet iti tuok na agasam nga dayta kabsat 12 to 14 hours nga agony, pain, torture, tapos na ibilad pa iti init agasam nga dayta kabsat nga binaklay na para ken para kanya. To believe that you would reflect on that kabsat, how Jesus Christ loves you so much. Amen. Tapos kung na pa dito niya, yes, I do believe that Jesus is 100% God and 100% man. Nya isu nga talaga ket nag-thirst isu na. So makita yung kakabsat dito niya, nag-thirst lagod isunan, amoy pa lang tinted da. Grabe niya. Imbis nga ma-asyan na kuma. Kasla ko mga no dagay mabitay kakabsat ket ikanda ti mayat nga meal, mayat nga makan, nga haan kabsat tinted dagit diket suka. Anak nga grabe mo dyan kastalag ini Jessica mawawak ko na nakatsukakit di tintinda di ba talaga ay matabos amumutin no masukaan iti sugat uno nyaman ka talaga adi nga nasaniit nga minibturan alat tadayta para kanyak ken para ken kakabsat tapno mariknam iti parabor iti Dios nya kat dito'y kumakakabsat niya nga reflect tayo iti daytoy nga sao ni Jesus Christ nga mauwaw tayo kumamat iti espirituan nga banag kabsat nya mauwaw tayo kumamat iti sasaon ti Dios iti presensyan ti Dios kabsat iti biag tayo nya haan lang nga jakwarta haan lang nga saad ti biag status iti entayo birbiruken kabsat nya no diket ikan tayo mat iti priority ikan tayo mat iti importansya kabsat iti eternity tayo iti lumugaran tayo to no umay iti kuna tayo nga agnanayon nga biag. Anya bati kayat mo kabsat agnanayon nga to kuno agnanayon nga biag sikat ti agpili adda ni Jesus Christ nga mangyaw awat ti iman nakan kakabsat. Amen. Nya kat number 6 kuna na ditoy kakabsat masarakan mat lang John 19:30 makita tayo diyan kuna na it is finished. Famous na ito, it is finished, tetelestai nya yan nga saon na ito kakabsat paid in full, paid the price nya mabalin na ito pay the price no kas parigan master to jay ko na tayo nga slave pananamat it is complete nya no da ito kat art jararamiden na it is complete no nalpas di balay nga raramiden da tetelestai kakabsat no kunaman namat nga sacrificial kat it is perfect nya so dahito ko na it is perfect, it is finished, it is completed. Anya ba di finish di mission na ngayon paaramid ken kuan na iti Dios Ama kabsat. Nya makita ito in John 17:4 I glorified you God the Father on the earth having accomplished the work which you have given me. Baga ni Jesus Christ ito kakabsat. Nya pinalpas na ti God's will iti biyag na iti rabaw ti daga.
It is finished. Nagmahet daytoy kakabsat no saron dagiti Romano nga soldado when old times kakabsat. No adda ti maysa nga general nya nga napanda sinakop iti maysa nga lugar ket nangabak da ket isango da iti emperor da nga ni Caesar at that time nya agmarcha dagiti general nga mangununa sumaruno dagiti soldado tapos dagiti naala nga captives kinja kayamanan nga inaala da sadan ti ipukaw ja Roma nga tetelestai nya the victory kakabsat. So daytoy kakabsat ket it is the victory of Jesus Christ kakabsat. It is finished. Di talaga nga perfect obedience kakabsat. Perfect obedience isu na lang tinakaaramid di 10 commandments kakabsat. You and me, I don't know. Siya, my friend, han kong makuha iti 10 commandments. But I'm praying to God. Babaan iti parabor na hantayo nga mararamid dagi jay. Una tayo nga dapat hantayo nga aramidin nga madi. No di kat sursurutan tayo iti pagbiag tayo kini Hesus Kristo. Kasta kabsat. It is finished. The victory that Jesus has made. Kat ijay tayo nga makilugan. Ijay tayo nga sumakay kakabsat. Tada tayo nya kay kakabsat hantayo nga makita ni Satanas. Nya deta pa nagungungot tayo tupay ket hantayo nga makontrol no minsan. Pa nagsasaon tayo tupay kakabsat ket hantayo nga makontrol no minsan. Pa nagugugali adalatad dagiti madingaw ugali. Kinaramid nga madi kakabsat. Ngam gaputa sumaksakay tayo jay victory ni Jesus Christ. Adda nga madaldalusan tayo kakabsat. Adda nga napalintag tayo ti sangwanan ti Ama. Katatanga Kristiyano tayo, tatanga na mati tayo, adda nga mabalbaliwan tayo every day. The renewing of our mind, the renewing of our heart, the renewing of our spirit in the name of Jesus. The one day, dumtang to, dyan natin nga perfect sanctification, dyan natin nga glorification. Makita tayo to ni Hesus Kristo, akas isuna no agsublin tumatlaang. Amen? Amen. Praise God. Praise God. Kata dito'y kunan nato'y 7 kakabsat niya 7. The last ngayon bagana, Father, into your hands I commit my spirit. Makita tayo jay Luke 23:46. He died. Niya, Jesus died. He breathed his last. He commit his spirit to the Father. Pudpud no kakabsat nga natayin ni Hesus Kristo. Niya. Tada ito dyan ko na tayo nga dyan kinatao na kabsat ket talaga nga natay jay tao nga banda na kabsat ngem adating ngem na dito niya nagungar isun na after 3 days kabsat ngem ditoy niya tekete lang nga ibaga dito in commit na ti spirit na kini Apo Dios. So amin ko mga naramidan tayo, amin nga biyag tayo, amin kakabsat, mapa-business man data, mapamamilya man data, maparelasyon, karir, anya man data kabsat, i-commit mo amin kini Apo Diyos. Ta isumot laang tikayat tayo ng papanan. Kat I hope that you commit whatever you do in Christ Jesus in our Lord. Nya, iti ama tayo matlaang kabsat. Nya. So kabsat, kitaan tayo dito inya. Una na ito kabsat nga I lay down my life ni Jesus Christ tinangan baga dito I lay down my life that I may take it again nya no one takes it from me but I lay it down for of myself. I have the power to lay down and I have the power to take it again kakabsat dito jik inangwan ng inted na nga talaga iti biyag na kabsat para kan ka ken para kanyak ken tapno maaramid na tin paaramid ni Ama ken kuana kabsat agasong may dinatay isuna agasong may dinatay niya nagsardeng iti init kabsat nagsardeng iti init kakabsat iti curtains na torn di templo kakabsat niya he died in victory, he died voluntarily, he died finishing the task that God has given to him. And kitaam kadi kabsat ginangilansakin ko na nga soldado niya iti Romano kabsat tinangad na sa nantoy baga kabsat nga pudpudno nga anak daytoy ti Dios taawan ti kastoy nya awan ti kastoy awan amin nga nainlanlan sa anak kabsat at awan ti napasamak ni Jesus Christ lang. Amen. Iti napasamakan na iti kastoy. And that is really the victorious nga inaramid ni Jesus Christ. Nya. So my friend, if you are no sikakat interesado
nya nga mga mo kini Jesus Christ. If your relationship kini Jesus Christ kat awampay wano mabalin nga agduwa-duwa ka, I invite you, my friend, right now to come to Jesus and humble yourself, saying, Lord Jesus, I need you. Forgive me of my sin. Yeah. Forgive me of my sin. And let me be your servant. Let me be your son, Lord. Yeah. Kat Lord Jesus, isurat mo ka diti libro, tinagan ko, di dayta nga libro tibiyag. Kat mang namnama kakabsat nga ay wanan na ka, ken puloshan na ka nga baybayan. Amom kabsat nya no si kamat kabsat kat mabalin nga nabayagan nga Kristiyano nga kung nato yung mas stagnant pa lang no kasla nga bumabaw ti pamati daytoy kumanga semana kabsat, I encourage you that you humble yourself to Jesus Christ. Nanay Jeff 1 John 1:9 no adaman dagiti nagbasulan tayo pakumbaba tayo kumpisar tayo ni Hapo Diyos isuna kat nalintag kat pakawanan na tayo kat i-restore na kakabsat dagiti napukaw kanya tayo. Like David said, restore unto me the joy of my salvation. Kat friend, nya no anyaman tayan mo sa di naman pagbuyabuyam dahito kabsat, I do believe that you would pray, that you would feel the power of the Holy Spirit in your life. Kat si kamat kabsat, magtuk-tuk-tuk ni Apo Diyos ita pusong, mamatyak nga pastor kami sunang. By grace, you would say yes to Jesus and no to the word. And you would follow Jesus. And next kabsat, nya, next na dito yung kakabsat, I do believe niya nga umay dito yung Sunday, I would also share about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Nga He is alive right now, my friend. He is alive. He is mediating you. Lastly, whatever mess you have done in your life, like me also, it will become a message to other people. Whatever trials that you win, it would be a triumph because Jesus is there, because of His grace, kabsat. At the same time, noon yaman, na biktima ka man, kabsat. Maybe you're a victim of abuse someday, or biktima iti yaman, you will become victorious in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Your mess will become a message, and your test will become a testimony in Jesus' name. Let's pray, my friend. Lord, in the name of Jesus, yaman kami Apo iti daytoy nga oras o Apo Dios iti daytoy nga tiyempo. Lord, salamat iti inbagam o Lord God iti cross. O Lord God, dagiti 7 last words mo Apo Dios nga adda nga mangin encourage kada kami, nga agpatuloy kami lata o Lord God nga magna iti pagayatam. Ket Apo, daytoy kadag buybuya, mapigsaem, sagidem, agasam, kinliwliwaem o Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, kabsat, and till next time mo kakabsat.